Hakajan miet janggash pau terik bujemang arjar arpusaw kirkot kenyau terap youth council kelayok kem arpu arngut ki brew kentup sawngut ki kentai ki badi bat de drug hakitan ki ting road jail road bat hamuda parking lot. Kirkot ke HYC kelayok kurup yo drugs u ganja bat ki ternia inject. Nakaliang ke HYC kala penjulor ye kini ki drug da ka batang hapo ka parking lot muda. Tu ada apa? Tu dia tu main bau main ada. Kau di majoriti di bar jelas sudah. Majoriti di bar jelas sudah. Ki kasih itu kidan. Kini bang ia bat bentang lawan ia menena duna ting road, dika chill road, bat kini ka han nailah. Hang ni po parking lot meneng ilai bat kambun nang ni. Denang tu pada kidan ki balik alam sesuai wajah bat ngilawar anak. Baju sekolah bat dia bat. Udan way uba kam entertain sila ban ong tin reng. Kinong way ba uset penlong yakini ki nong ti pakinya lum jaka ka jo nomor bana kamer jo ngi yo ai kareng ila warning lang yo ba kambun hi kadai na tu wi kena kan thai kepada absor senam kerta kadai rakha nakani la yo bun bat pro ki drugs palang liyo kan ngila dep hang bat kila kala dep ini ki ngi yo tang syringe bat ki kaltini pelong empty bong dan ni ai let's see kita temu ban peniat lane ban kumno ban distribute pring jongki ban lek bandi syaki we pat penakam Ko kubornya mela dia budai tahun nak kau. Macam kulit jadi mana? Kubolong hi kilan bat gini beriam de wat bo penen ubat dei hak unong di wat kentai mene keladi kanong di de kam dei bo penen kam la penen kam ngi sutmo bagi yo tang ti kuria beren mereka tu menetang tu wi kena kan thai ngilalap ar pole putli kotina beren ci sini ki wi kena senda ngi yo iti basong ko kan kuria beren Jika jengbom nya tho jip sipula to la banong ma phim dan jing sane syo ya ka. Nagle jongi hi ya ka police department ngikran pa syangim don di sana. Namar ba kumong kat banang kem nang karoy. Ti lesi kam don kita ka jing sip kya na liang jongki. Ti kami ni kalong ba nag government kala ban sip kya yang di kepentan namar suhu. Kumaloong no. Ala da ya ka ya kun kai thau kun le no la ban dikit balem la ban dikit di drugs Ni la banong ba apa dia ber udrak si ke sarkar ke la fair kan. Nomor badang kamla nomor kesang palang teban kem drugs ni la banong. Ni haban kan wan ha kata hi. Nomor bah tu utamane hi bakiam drugs lesi nagleng government hoi kila persen kita ye di police department. Ni ro i police department nani ki police station ki ba train ha. Hari hakanu kan ho ni kilang yong gidon. Tingidon ka jing artin. Bat ngikwa kaban ko hi kalau police department kan pen ko chua ya kita di drugs user ki badan police department jong ki. Pen ko chua ki bat satrai nang taneka. Bukti om ne udon we na ba juknya kita ki mo. Atau ye thona ne pi le se de kanu ka jaka ka gilai ong budi pim te upnya ji gini ki ba. Hani po ka than dai la.
merawai uyo la commission mo ro tigini ki sini ki ba nang kharoi nak support ke mongong bangin kwa ba kata Shillong City la ni kan nong ba Shillong jongi kan nong ka zombie city ko mai le i pon street Philadelphia Kensington kerja ini kwa ba Shillong kata ri te ber te blai ba kan kelador la ni bangila ban ngin pun khoi gini ban kelador sesien pan baka Shillong la ni ka nong ba jongi kan lagi tinggi sini ki ba lagi kemudian yang betul ini bisa untuk nak dan kemudian yang bakal dikasih dong kamdan baik ini ban ong kumta ngatai im pej ngi i khamdam dalamit la ngi ya kadika than pb kadika tan ko ala dangam bakla kadika hotel Pegasus Hotel mo hang tu dengdeng da yang kali kilawan posi kumong manoromono kilawan posi lawan kali dan kipawan da kata kelenti dan berdaya lembak kipim ke kembung mana kilawan ban terwala ne wan keli jadi kita kibalamat kilamat ibu kita jadi kita tahu buat kita ro kampat long dek ka society jongi ki masalah siapa jongi nampak dia hak ba kini gibreo kin wan ban le ikini kam habashit apa syai le hak ka kam tam ni ka kenai lat mo kedai ka le single abang ong ka pedeng jong ka nong maslong amon kanu lapoi kitu ki series de i kum to de ngai kadi kan mong message siapa rokai bat kham tam ro ki kimi ki pa ki kop OEP la kidan ke jisu khan mari ki khol kumala kidan na wini resource person ha pangila khat apo ka wina ka awareness program ke jongi la da kwa ban phai revision center so ban check ba na kidan kiri ha thang the po nong ba sam ia kaba Shillong tang kiba kamai pisah. Tepa kiri hari kebiang kenapa bagi kun jom hero kinelawan kinong fully cured dan kinong 100% kikut nak juga jingpang di ras dan mereka jingkan di ras. Kita ni hina kalian. Nalor drugs ngilayo kerja. Ngilayo ruban kem yo we naki kena hakajo kapor openan kam lang. Ulale openan kam ini ke PB tum ke market pemdai tang ban di dan pada di drugs henry ban penya ya kenika public kena dikit di kam ban penya nuti we ni kisama mana ulah lah de ni warning ini om di tang ya kiniki drugs user henry wadi kini ro nomor 2 de nang salang jongi kampat priang hidup mentam ne ba pendek kum siri nong we